abeyeden one ka abeyeden reverend one ka abeyeden be da say asem we anu odin no bema o muntie ni o bema na okun ukunu no asave ukunu ba wode wono ani kidney at the expense of his life asave oba no reverend ka abeyeden be da say asem we dia kwese pisikonu ahahan etase ne banyansafo yes wuntumi so ale nka bia keke yes pasasem ne mudo yes from part 1 ebepem part 3 wutumu se anohye ednepa na the atien still not before GHTV the name still remain obofo ba kope ene evangelist wa ha evangelist wa ha so de no wonim se enkomo apie so de na adesua apie so de a na che se ye be gine ma gu adwirem evangelist me ma akwa baba obefore GHTV be jo me na pome erade nyankopon gu fi kire tie for so mote on ka che no kure o ni tie adwuma ya tia o kakra na me che obi bia wo hwe yen erade nyankopon nye wakoma so ade ma wo be yi sempo ana teku aso subscribe wo sa program we de ope bia erade nyankopon yi ma me che me am ho kene obi dia ba erade mwa de adem so me che me am so madofo ne meyifo nyina me che obi a madam CEO ba ko pe CEO from omampani kufo so ebepem ye nua na nado so ye nua na nado o ye Ghana ni so ye Ghana ni enti mi nua no ye nua na nado ye ofa na nado ye president na nado yes your excellency who say ubia no ha wa kire the meaning of politics who ni meaning because ye ka say politics no ni meaning to say abesire no wahu what you asem na say enti ye woni mebu o a ye poor tricks sanity enu bi na adwa safo oyede the meaning of politics poor tricks sanity say enye sa anka ontena mo no ne tinie yo na onye den ontoto ebo emma Ghana na che say eye ne yampo say oye Ghana ni tinie yo yes because they say ni accent classes you know you're a boy okodi 2 weeks as a 3 months was voice assessor any akwa bia sem yo kan okodu abreche 2 weeks oba ya ho dabo that what is this papa je kwaku amabo edi mabo oku dada denya dabo ebi no oye no me pat what ya say na ni nyina oba sa etwa so di sa efise empanimfo no tienie yo empanimfo no ankasa no oma we hihye tie emra be pa na tie wo Ghana say se obedi president etwa se wo manyina ko school o man so obedi president obetu kwan kora na anya abodre na ya Ghana fo na ye ma kwan abefa so obetu kwan what dey me je no itiupa na ka mra se obetu kwan bia wo se ye ne ma kwan se ye ne twa se ye ma wo nhihye se utu kwan okay ya ti ase Ghana fo ye nyina se ye dai ko ti asem ne ye ye 30 million se even kura no ye hwe na se nu 25 million kura ye ma wo nko twase ye to so aba sana obetu kwan wa ye den wako ade a wokoye poti no emfaso ode beba no twase ye hu sampa ade na wokoye emfaso be den ebebem se wo besi fatra asase ni ni ampa wo ba ya fatra ni ye den ekoso untimi ntu kwan emfa wo manyina nkoye den enkogu amono ne be patwati asem na se indizeba ne se DJ Rollins reba betena so a school me manyina akwa ode akwa buruchiri wo de meche no na nakofo na beba no so asesa na manyina na atamnesa no asesa na mako na mahama no asesa na mako na adwa na manyina akwa almost all the presidents of betena so manyina agua bisa hu say DNT na tesa because they know say the country is not safe good just on my way no enye bibia enye papa oma ne yare enti oma bi o yare bia no omo mpese ombetenem penifo ntinem omo health care kra no na me so me kire wo say oma yo yare bia no penifo nya dey entinem say me ye president today na nka Ghana ni ko bobo bia wo be share red gold green Ghana what ya say na say na ye modern kakra bi na heden aka ho na e red gold enti say Ghana player ni e TV so a we hu say we Ghana ni say na Nigeria ni o green and white no hu sampa Nigeria ni Peter Edochi ni we so force enti Ghana na nkasa no empanifo bi a chire Ghana no de ato nsi na retem de ato dustbin enti ye ho hwekura nya dai enye yi te bansa na wapia ne manyina heden akogu e won na say Ghana ni bi ehu say se opia ne manyina akogu nchen a na wa ye ready so bekunyan wow, as my evangelist can person say if a president
if a minister, if an MP, if obi okuta high rank ewo man mu say was send the money na busu nyina mo fly outside the country it indirectly or try say the country is not safe. Let's say obe prayer no because ube prayer obi dia obo obusu ho ban good and sana wa be enti we ya na home so ade we starting steady enya na che yes me no ya getting 100% because e mujua adenti na mo say mu be di holidays mu ntimi ni holidays wo Ghana mo ba mu di holidays wo abrochire nkwa medase next is a resting place bi any ha good o say abrochire no so mo ko no nyom nyina na kwatena abrochire kuro mu bi mu hom kwatena abrochire kuro ase yes but abrochire kuro ase ne kuro na odo toto kuro ase be e fe chenkran yes what ya sam na say yes nti ono no kwa abrochire ho na odwene ho a owu kwan ya abrofo no fa so hyehye o man no but na no free say o man hyehye na eketewa bi eniema na abrofo no o na ye o mu kuro mu no me fa na Ghana ha what ya sam na say am futuro kura ni kuro no mu no o me fa na Ghana ha na o me de koe but no no duru na no fi onimi say we do heaven yes enti panifo no o matena konwa no so say tim na so nya seat ne tena so pe etwa so hu say na busuafo nyina yeyie all the metre no because in view watwe ebeba sesi a ten open the entem sanity open the entem na wa yedai na wa ko ne baby yes for France oba no saa no ba yedai yes oba because omo nyina no eye one theory eno makosua wom nyina one theory no makwakosia yet what one parliament free finance minister say finance minister sikari ya Ghana ya foto kakra ya say our money tight we dey o man tutu dudu aya toto ama heritage fund you know ye sika kakra ye de ma covid na e baaye no oh okay sika na munyae no bra parliament be kire kwan a sika no mo spend ye de mo de ye 15 consecutive times finance minister mai ya frɛ na bi e china e na obeba de a ye busa parliamentaries for ni business identity na finance minister obi antimi my tangible excuse bia finance minister say on there oh my address afwa mu parliament finance minister now no so on so mu parliament at say now no empanifo na omaba no under your excellency administration as o mo respect the high rank obio I say o man bia nyankopon de ba ye bia onim krofo kru a so mu di man no so yes o man we anya government man man we o me religion o me ahemfo man yes ahemfo no nketwa se wu o man we it is enka ahemfo kru enwuru a nketwa se oba president in di Ghana so be pati what asem na say yes na de adwasafo aye honorable adwasafo aye e de ne be trigger be makra se enkoto ma oba bio because see am gina ho ade a wo mehu se me koto aba na oba gina ho a ade a waye wa hwe amento ma oba bio because wo ba na enim se wo teman wo fly kwa sha abrochira wo hu se ho de now no the assignment ye de ama wa abosom so a wo gi hu pay no also you are thinking about your family alone forgetting the nation Ghana oh say mother cry away your mother and your mother be part what you say Ethiopia enu ntinu adwasafo nye leadership onye leader nyame e de ne batu sikem tie ne yo obi asabe ye wo no ohun hiada ohun ahokyere da o de mekyere no na wa be wura sikem no o de leadership ye den wow tie asem ne yo Ethiopia o de leadership ye den but obi asabe o ya wo na ne nuso kekra no e wona dwumi se mi ko school ma abenya position bi because wa matuska into omo always be they use their brain say omo de ba ya de papa into onya sa chance na onye misuse kura on fa to form sanity opportunity into omo ne ye den e ko ho sa adwasafo no ono no sika wa hu eni bebia na ofiri ba no sa ministry ni suama no what you say because I kind of priority we say oba be MP e wo sa o man we mu na dwen say obefa sika nim na wadi bia na ka wawale kwesi buloni o de meje no na ka wawale kwesi buloni sa na te na anya dai ambem a wanwan a nipa de na be wanwura wa na be sa nti onu person kire say eye nipa na di ni si akunwa so enye nyankopon yes e part what you say na say anytime e kire wo say ono na definition of politics yes it is a who address afuna so who the meaning of politics it next time no so obeto ababiem a esewala wonto ababiem a esewala so obeto ababiem esewala wonto ababiem so esewala because ye to abase mombra na momma meboaye mombra na mommesome be ase ye se ye ne ye some wo mo
because ene me nua baako aba beto bomb na me pese before I be start no yemmo ye nua no audio a oboy fa IGP o say asema o kan o say IGP ase ono so aba bedwon line because na ye wo gidie wo IGP mu say IGP de o se a no yo o ma authority because o silence asofofo no bebre a no mo sebi no mo de nyame dwuma ni di agro tini enim say IGP de ne level wo no ani ede na ne nsema o kan mo me ntie wi na aka ho asem. But you are not doing anything different. You are gradually getting into the arena of being controlled by these politicians. Now I will come to you, but hold on. Japan causing fear and panic. Efa you can say John Dramani Mao. Now the Ufu is a go school free. Mahama, Esiedun Ketia, Akamba, Baba Jama, Mugeni will burn your houses too. Yes, if it continues like that, Mahama, now we cannot allow these things to. Such reckless statement, and on your causing fear and panic. Such reckless statement from a member of parliament near Timiatina or Naya parliament, August House of Parliament, a nipa way Timwa, or make you reckless statement anyhow, any day, anytime. What's the journalist for Eddie Vimba Steve? So now, Okatachi free fire. Anything different. You are gradually getting into the arena of being controlled by these politicians. Now I will come to you, but hold on. Japan causing fear and panic. Efa you can say John Dramani Mao. Now the Ufu is a go school free. Mahama, Esiedun Ketia, Akamba, Baba Jama, Mugeni will burn your houses too. Yes, if it continues like that, Mahama, we cannot allow these things to. Such reckless statement, and on such reckless statement. Just say the big six youth now, the big six no baako and a kasa ye no. Na asema okatechi afrifa e kan ye no. Was say IGP asema honorable minister our parliament. It says former sitting president fee ye be shino ye be shi Esiedun Ketia fee ye be shi we ni eyin nyina no at now IGP and said invited no cry misana no hwe na je say o man we nu I had to say in 10 time e chinketwa na e ja kese asi reverend yakopon shiraw yes on say free finance minister wa ma say o meyen chechirimu no wa anya dan wa ma ena emre bia ne ho a e kire se emre bi ba na say free finance minister Ghana photo nsa frɛ no say ade we e ba yi fa ho accountability bla na wan fa ma twase twa uti emre bia no ho sa se e ade a share law wa ha ana say shinken law wa ha se ya ananka papa ekise ki 20 dada yes if you say COVID-19 fans aba ye de yi niema bebre mo de ye nka se modi yes be kire de odi scan ye say bia o sika ne ba ye no Ghana for ne ye 28 million ye de feed obi anya aduane di yes mo pa Ghana for mo nkasa e bia de to sumi no ye wo obi a drone vaccine free won de mention no ana Ghana for ye bra na say drone no ye de kokofa ba enti no wo bra na ba ye den e be chiri na ba cheche ye cheche nose mask ata na Ghana ni bia no to nose mask mo pa mo misa wona ma kire wo say empanifo no omo no mo man we but what you say na say ombeko party fufuro beba no nyame anye lokia saa na be ye saa amla na da ho no 1992 no etwase ye system say we ya ban na obetena konwa no so na say ka say ya accountability na say wa anya saa accountability na saa tam no do ado ho Ghana obia no beto aba o de metre no na ya yes law na den ashim and I say you need to be arrested saa na tie yes u free so ape acha 6 months time we yetime chow we am mistake show name na ye yetime chow de to so bi we ya ban na wo ba adwuma obedi kan ye Ghana fo be kire adwuma se wo ye yes machine se wo ho dada no factory se wo ho dada no so obi ka se wo krabai no de abesi ho ana wantimi amfese a wo ba se office o fix on se mra ma Ghana but wo kire na adwe se nke ye ne saa nti wa hwe me no entwe na adwe nkosi bone
or chere senke ye ne saa enka president betina so Mahama ete so na his excellency adufo Akufo-Addo obey na nka niema Mahama excellency enti manya nwie wie ansa na we ya bibi foforo ya wa bibi foforo ya but we de Mahama besisi dan a na ma jama na gunguram na msoma besimu de next party so ba no so jama na gunguram ye affordable houses akofo si ye bebiri akaka nguram why death trap yes why death trap and akronfo nko an egu ha ye ho ma eye Ghana sika ya etikete so e ma ne yefo e ma layman ti minya bia ye say ade ne affordable but it's not affordable because it is very expensive you can't afford about just ade no emu omre ubeti metua but ade no a billions na affordable a billions na akasa enu nti no etwe so hu so my way no emra no na aboa mpanimfo no emwa Ghana fo emra ne boa mpanimfo be emwa Ghana fo youth no sa ena Ghana na yewo no ye new opposition ene yewo omomo abam omunyina omo ye foot to fly the same thing yes me part what asem na say if you say parliament munyina motete wo enti wan na opposition na wan na ti akonya no so munyina akonya na motete so no aya ade bi wo ho a sabi me no menya kola me wi huhum niema ti niema bi wo na say Ghana fo aya omo ya me hwe omudi na omo ya mesere ye ni opposition bi a o Ghana because some opposition a money get away from the parliament munyina adwini bom na ma pre ye na ma ya de aso aye utie de me ile fi ba mo se ye mpre ye ni ba mo so na munyina ye na ma point no it is opposition dia sa majority leader omunyina mu nkofie minority sorry sa minority omunyina mu nkofie ni hu se bia majority for kwa na yeden wuru ne o ma sa ne te o mo se mo mi mo kika ma adwini bom bia parliament ene munyo opposition ti nyina mu numbi cast nyina mu yusu bi what ya sam na say VAT cheba ye chebi ma munyina mu enti munyina mu di aban no mu di aban that is the common sense yes enti ye ni opposition o ene ye ni say omo power the only disadvantage e wo ni say ase yentimi ade bi wo ha yetimi lobby ma obi a wo aban ni mu die no na wo mom na bia wunya sa ba privileges bia beba bia parliament bia you benefit from it otu wo say Ghana mra no enye about what ebi nye me say tie me me na me ka say enye because you say akola bia wo right see otimi transfer we so otimi ye bibia what ya sam na say only right so kire na but only right so kire na adwene na mo san so ato gender minister na gender na ye ho amo akola no school na wo ko no okosua de ye akola na ekosua sa na ma no obi a wenya 30 years won kosua sa na ma do osua na wo nimde no wona adwemu fresh ono no obo hu only right so school na me ko duru form 1 no me wo form 1 yesi mo right se me kasa ene se pani bi ya de ene na twa se me kasi nanim ba sa akola no kosua sa de ne ba fie sese ya on the right to say ubi ya dia obede na sa dia ne nya obeka yes and what would they mean America is not like that enu ntino o my we no emra no e twase ye reshuffle reverend me bisa say e dey quarantine na ase ne no youth no e di mpanifo na atemsa because ana asema akatechi kan no kan with aggressiveness pa because o mpanifo na say they speak recklessly ase omunim said they are above the Lord because can sembia and then you to are very aggressive meba say obanchira eto ne pan no to ho me de ma sembia no o de yes me a madam funchira ye obey to ne pan no to ho na ko school ba na say wo fa pan no edia na wadia tie ne nchira ba ye Veka na adwene that is enu na wow reverend Samuel kan me bie mama wa hwem na te ase se wa wo ba na wa ntopa no ama ba no ba oba na ye brebre koto B Foster e dia beto B Foster e dia beto se eja mi ko school aba me ko ba na eja me dia bo nsuom wono kwado anya this way wo so de be bo nsuom na wadi because e komo ya or bre or struggle ne ho chire no na obeba na se papa na fa pan no edia wo a enka wo ne akora na nka ba de nti nkura no aggressiveness ne a o mu di mpanifo atem no mu kasa tete o mu nyina e fa na mpanifo na di ye pan no modi ye pan no modi ye sika bia enwo se mo de mo nsa beka enti na ma youth na ya aggressive no it's high time e wo se mo ya accountable to the youth it's high time mo ba mi ye hu se sika na ye tutu ma mo no tai
makata tight za ama ya say to sudu Ghana to sudu tax no ya tax ne de mam no e was am be account to my finance minister go to parliament chere de odi sika ne yeye o me ji sika no me de toto mo maamo e mo na mudi e na mo komirika ni nyina no de na mudi mirika echesi ni nyina no friends white you know mole you know ade no smarty ayi ni bi o on set titibo fruit no o esam no sa o sa boto bi na wo ho o mo odi bi o mo de frɛ no eno bi no makoto eno ma pempam eno mo de bebutubutu ye hwene se ye de anyina ye de amfanya yare ne emu se o mo se sampanifo no se no mo nama sa no smas na bi hihye o mo hwene a sebi edu level bi a modi ye pan no nti pan no na modi no enkura ne bu befu reverend asem o kan wo se modi ye pan no nti se ma mfa ye pan no amaya enkura akura so odi na bi na ni bre pa reverend asem pan no aka ne sa no na me kire wo se yes ene be bi wo ha ekoso wo my way mu no yes se nyame ne wan kasa wonte ase me always be I am okay yes because e be na obu ye no emu odu sanete modi ye pan no sanete ma mfa ma nkura no munya mo sanete intinu kura no omo nya lucky said the children of Ghana no ewa komapa ewa ho brase because other country dey can be hard to say Mali the last time program back so me be kan 5 powerful countries yes about Mali din yes about UK din yes. about USA yes. about Nigeria yes. about Ghana yes 3 days time almost of course Mali yes so we study Mr. D pa me da say enti me ma say me make bia no evidence e kan so ebam say ade we ekoso Ghana say e Mali a ka asem beba ma na butu good say Nigeria waji sika no e wo ho be ya accountable to the nation asem ma na kire say now no my Ghana and the best in pa ne say ye me attention ko sin kran so nko ye develop all mine na ye develop by region bi ye develop but as ye adwin nyina say ye de adwin nyina ko si oman nkran ko and ye develop no omuni pani nyina sorry akogu nkran and how ye choked enti baby I choked bi and so nya one place to free flow enti no na man ne esuo pete ekura no oman mo yi senke ye ma adwene apegya akọ other regions no so near develop ya me ko sedem bible me hu say land ne da ho sa flat sa kosi ena nke ye development wo ha and cannot necessarily free nothing sector ne ma aha o ma hu say adwuma wo mukrom they will do it Asante region adwuma wo ha on kon kran ma hon ko ye choked on so be ye ne de wo ha friends e bunu on so be won ho no so aye ne de obo asiso be ndie be we die ye nyina ye mind ni nyina attune to nkran nti obi asore ya na okọ he reverend ye beto akọ ye be pa na ya to aba ma na ba be medasi na swelling in no ensem na ye use no ye mrodua aboso mpa ye Erade say enye original no ge modua na say enye de ma me nkire wade yeah sha me na me ma wadwuma anti security adwuma na me de ma wo no betimi aye wo si betimi aye betimi aye sha me de do koto dana no na se beba na se wada me nya woden yimadi but what you say one why den waka me da say me nyi wadi wo si ai okay se me do koto dana no na se woda na se an Robert fo ba ebebe wia me sika de na me nyo me nchuntu fa me pete na fa me tum okay am atwere eno no se wo fa sa script ni na djuma o very clever na se ka obetra konwa no so anka ye fa obetra so aka se me ne asuma se president mo me betra konwa so se me bana me diga na sika mo ntimi ntum simple me bana me diga na sika de me sika no ya abrochira na me ko se me wa mama no krofofo me manage ga na sika na mo ntimi ntum soldiers for mra me so mo metimi nko simple wow what's it wow nti o mismanage sika na ya be fa na pa office the term of office and so kura na be fa simple and think o man no be any break because this nation belongs to everybody yes me pati what asem na say sabi onya wo nko wa ko school kwa no my way ya wo dia yes ana won ti dia me ti wase pa me ti wase me ti na o my way so na won ka say bia wo ya to aba ma me na me ye president no
Iti ko bi ko nko school da kra no or access so wait maybe so questions. Ma make asem menchiro. Woni ma de konti a o man we hihye mala bi a won say from 3 years to 17 years untum bisa questions. Enkwada bisa questions a nyansa wom nyansa wom unexpected. Yes. Obeka asem na wo mene ho be no aka. Be pat what asem na say. Ye kan kra na no atum na nkokrafo na ama decision na. And mpanimfo bisa questions a ohwe se na woterin se na wositie. Wo bisa ho questions. Because me ben shire tim bisa am question be straight. Obisa dada aden kra asem na too word. Chese ukwada dwene ho din ansa. But apanyini ye me bisa me ban shire question a medwene ho. Me da say. Na me bisa questions a me hwe se na wositie. Yes, udi mi na me dey oduri. Na me hwehwe bibi so wo ho say. Yes. Asem na me dey ba me nya no yi. Madam fo bi ba me nchen na nafu so pa. But no or ne rank was soro. E shire ba ne che was adan wo fo ye kakara. Good. Wa punch no but say ya wa. Untimi nka ba ka chen say me nua. Ese wo fu ye eduru bi wo yi so but na we say wo free dey anya izo mesrewa we dey ahwehwe we dey dim. No obra. Nti ba na sa wa hwese na ositie. Nti ka so me da se. Opa na okoye. Opa onkoye. Me da se. Be akura de obeka se we straight. Nti sa akura bo no ka say da wo ye fu no sorodo. Ko pa duru bi ya. Then ba twu de be say akura de o ka mu no say akura na kamasem. Enu ti na embra na atwenkura na. Nti they know say akura na be toto bom. Enkwala na be bisa questions. I don't say do time bia ya president no otumi bie kwan so obi amabisa no mo media fo na mo ye dey eko anu ko mo ye yiyim o mo hwehwem na nka mo ma obi akwa ko yina age rasta man fo na eyifo nyina be gina secondary school ne form 2 ni ntimi ba be bisa question ko be to blow pen me pati what you say anu na ye ntimi creativity na o man mu ye hu ne sa anu nka bro bebem me pati what you say na say to bom why obedidi ate da bi na so odidi ate o man ye ne dia eti ka Ghana flag say no na ke bisa say aban edi enti na Ghana for kobobo a ye nya no Ghana flag no ne fa nhyɛ omo ne ye no white nkwa na edi hyɛ omo obaka say white nkunimdi white nkunimdi na wo flag a wo de je ye na kala bai na ye flag nkunimdi ana wo te de metia no eti ko bi bisa nka aban bako akwadan wo nwu se nampa yes ma me hwɛ nipa o ye o create sa Jesse no ma me hwɛ nipa o create sa Jesse ye sra mo mpanimfo ye pa no se modi a mo nkoto ya de mre mu nim de mde ya mo fire meto oboko reverend ene ma bi e koso na nse na mpese we de discuss o bi frame me asem o keka na afi de o ya ase de asem me Joyce blessing asem okay and I'm say aden Joyce blessing o ye unbreakable but edu level bi ya say agrada anya but neno me I side with agrada what agrada did na ne Joyce blessing ade no agrada na broken heart ache no okay o Joyce blessing woni agrada antem nya fine okay na broken heart ache no na start here na o start say u be huru no okay asem no obi o ha bia ene ko na e ba nipa na o kama me rekra ho say asem me tab Joyce blessing say no me wo for friends no kure me Joyce blessing asem pa me penonyom because kuta swag or swag and or unbreakable na asema reverend make Joyce blessing be huru agrada wonim say agrada so we 1% okuta brains pa na dwene modu obi ofiri bosomfia be wura Kristo obi ofiri bosomfia be wura Kristo fie no na dwene modu temne agrada edili a e wo so ohunu say wonye layman person because the whole nation is against agrada but agrada one individually otimi answer obi a question e wo so ohunu say nipa no wonye easy to crack obi aya na odo agro kodidi no waso wafufura ankanya agrada jan life morning nam ne baby na akọ tizi no say am broken heart ache bi ama na aso de bisu agu na agrada ase medie broken heart ache me amaje atum because ma ware me kunu 20 something years ni me mpese me de mefa me kunu achi konfo no a wasachira no so ono de onye de ompese obefa ni kunu achi nti na ni kunu emafie na han because atenka woni pa ho nti ono de o de kototo mpanifo anim so mbeka ma ni kunu abafie enu nti na obetena social media se all kan anye ye no panyi bi beti na waka bia ama ni kunu abafie sa ena o kan na asem no se ontese anyumtufo bi ati o ontese anyumtufo bi omo wa ware ase a omo wa ware ase omo fo mu kunu achi ena o sister there no okay o there no se me so wo there me se me nyi video nkyere wo there me yi video na mo hu se eye no kore okay se wo
Joyce blessing ofa okunachi eno ko yi video ba video no de beto ho no na Joyce blessing with a red wine wa bose from eno watwitwa bi no onom no o dan it reverend nie pa o because ansem na o mekeka no me I was furious and now no penam boafu okay eno onum bia no dan it no I said I fucking love you. Okay. Gospel musician no or you see the word fucking love you. Sir. And walk. And then what done your friends Rasta man fucking love Rasta you. Woman. Rasta woman. Sir. What that from one no your video no. Now the breast almost half of them no half of it naked. Okay. No doubt. And wearing the red wine. And we obodi say Kwame. I fucking love you. And you me Kwame. Kwame bi I fucking love you. Enti Kwame na oboy no. Ene nkofo start di kunu no so ba out. Dave Joy ba out say. Ono de ewom say Joyce blessing one ne nko court nko sensan ko ayim say yejai. But Joyce na nkasa no wate no dada say aware no. Onani nyi hu say den yo. But sa video na Joyce ye no ye hwe Joyce nsa. Say at that time now rank ehye no. But the Dino boy no Dave Joy no ne Kwame. What the Kwabna? My name. What the Kwabna in your name? Enti the video na Joyce here no when you broken hearted no. When you broken heart no. Na nya no Dave Joy and na broken heart. Na mom na de onu nim no no. Enkofo muni yakum. Adenti na Dave Joy ababa be kasa asem we. Enti Dave Joy all right sen ko all me clear no ana say. En video na awose ne ba me nya me de. Me nyi nto mo say me. No. Me kwa kan bi na me Facebook live na me say no me blame Dave Joy sir because me na o de sa de ni di me na nya me e na o send video na bra me na me ne me wife wo na wa send video na wa bobe ma foforo din a na me say me be kata me ira de jaso nti me nje sa video ni ntum na let e de be see the next time wa he obekwa ye be ma kro foforo video be ka say o mi kunu de o ya to gbe me kan he na obeje ato hama no sir nti reverend o de wo kire wa de ma me say masem ye da na ma pacho say masem wo de soso dia na say mato aso reverend yakopon hira o amen pa na o my way o mama mbu afu pa o my way no de bia ye ntimamufo no echeche yakoma were yes yetimi ye bibisa ne be ya yiwe be free de mpanifo no ye den ye nti mpanifo so say sa ade ache na bibia nsi a yechi yes pati asem na say say de bia no asem foforo timi ye den esi sanete enu nti no on say e woni pa bia de bia mka say e wo leadership na grada just by the way bia no o sa leadership spirit no na grada mi nim no nso nim me but what you say me last time no hu me da me nso mi hu da me mfa ho wa de me je no enye say we star me nye star me ni sa idea no sa na my life tie say bia we star oni me no I don't have time but what you say me hu say ojina ha kura na ma hwe kura pe o TV so na me hwe na say wasam na aka na kama koma sa me met me appreciate too me hwe na me pese me twema komba bi and that is me we are all human beings yes anu ntino de tie ne say agrada we leader ukuta leadership nyame na de man no naturally nyame ma sanete osani nyina na we leadership say ukọ na bakwase ma abe no wan say so we program because so fu we aben because person come about osani nyina na we leadership yes authority no da bia wona no sanete na unfortunately generation to generation and man ko ru asabosum nim but what you say entino ewiase de sanete and man niema ye dey e da beti na mpo no the leadership no kra no e de ru asabosum nim me but what you say na say on na no lead this abosum no to we leadership and Joyce blessing so no ono no onye leadership on need leadership skills yankopa man bi me but what you say na say you can sing but you are not a leader ubet matonyom na anya gospel unye Christian na anya say na unye leader I'm talking about the leadership me try so what did they mention ubet mi atonyom but na anya kopon ma spirit of leadership yes nti nema bia obeye bia no obi oye leadership na ti ba bia na ehye na koma all they mention na oponchi ba ho because ono sa spirit ne dey etinim to obutumi ka say say ye me a kamenye say mo do wa yo ba say wonye me me pat what you say na say enu nti no sa Dave no
me ba sa na fe Davis ti fa say Dave no ti me ba no Dave Joy yes obe clear no ho because asem no kwa me na wo boy no enye kwa me one kwa me enti obi kura ko be ka say na wo kura no say wo kura no ye money for meji because wo ka say kwa me I love you I fucking love you ayo foke me de mo bro fo de me mpe kura wo do no bro so kura no na say enya sa edin kwabena na wo boy ya say wo bo kwabena no po ana say bi kura enye David kura na wo kan enko hu akiri ti asem ni e bi kura nipa ni say ni din di kwabena po ana wo ka say kwabena fucking love you and so ana say David no kura ti enko be say odemia enti metwa so but edin na wo boy no kura different yes e bi kura nka wo ye den nka wo bo kwabena ana wa bu nti no wo keka akwa me me pa what asem na say ti asem ni yo enti ade e wani ani so na de koda sanity enti wo ba buru kwa me ne de wo pese odi wa ase atema wo koburu a wo behunu akodi ka bi kire wase sa na mo ka no na se wo koburu ni nyina na wadwene mu se me buru wi am kodi ma ase atema wo buru ye wo ko ya na akodi na sama wo ka no enti na kire se kwa me no e ya mpala se Joyce bless no wo kwa me bi ye den ananya sanity enti se wo kwa me wo ho de a na se me kwabena no so etwa se me clear me ho yes because the end ya say na ring ni she no mo me na ya wo me sabiu ya wo me memenda yes ya wo me brada yes enti sabi oba me ne te wonim se kwabena na ye frɛ me enti se bia wo ya de bi no so pɛ so bo me krada o pɛ so bo me dia kwabena na ye so ye den nti obe ma fi kwaku woti aye mbehyo anu kura me ka chance wa fi kwaku apako ne manako neko simple na exact as ABC eti asem we na mko kan ngofo buofu no tie say wunti obi ase a don't judge tie asem ni ye yo yes tie asem ni ye me too pa asem na ewo ho no it's like obi ena dia asem ko tu obi so ena nipa ne be clear e mo ba out so be clear no ho simple say me de kwabena it is any pani appreciate the beauty of kwabena de na it means it's not me yes ananya sanity yes sanity intino Ghana for e mamo nyama adwun say Joyce blessing asem na o kan o me na o de ka o kan ho asem e just o kan nipa ho asem yes asem na sanity o intino bia ka bia obi o ye media bia sebe na adwun da ho bia no obeka in favor of the joy sanity na wa kanta Joyce blessing na wa pampare agrada yes yes me you because agrada na mapia na wa ba yi moto enti e kire se musisu a mo di agura woni sabi se woni krama di agura mo fanche woni krama di agura otafrewa no edu level bi se wudi wa aguro na wo na wo se wo ye Christian wo bu hu a bu hu sa enfo afoforo nkofoforo sa na agrada asoso ono so nye team ketwa onye ade abrewadwo de se ono be kwa okroso na obegya o se kokwa minim ba bi onye ni security free obetapu information minim se ona ma no omumodi tawo se de obetapu information ya ba him she ka one of the women or me very on social media me very smart agrada will be the first person we very smart and many of the pastors kura suru no computer minds usura agrada kokoko I say we leader obeka say bia na bosom de no nyame bo agrada leader woman sa see so when him how to lead san when mojem nyame because who are man billions of cities ko be hye nyina akwa tie ne say oya na ade mpu na say wo bonu dua ma me nkire wade so o he program obeka say ampa sofi wa kan sem na say wo bonu dua kwa because of our spirit of leadership nitino obetim de agurumu no na move forward but what asem na say enu ntino obi ana me di kaka say obi o ye leader bia no say wo ya ade na say wonya o kasi wanim yes okuta authority sanity nti o ye bold ana o kan wi a ba din so betimi aye ni bibi yes pepa tete asem ni so betimi aye ni bibi because onya kan asem na abofo start aye so adwuma yes me part what asem na say ana nyankopon salande no hu soldiers ye wadi be fe no unseen spirit spiritual world sanity o ma salande no hu dadada ko bon ho ban because we leader asem na waka no e twese o mo fa yes enti ye sure so papa we nya do be fa o be tata no ko bon ho ban abrabo mafutu o maye tips of life ye fam a ye be koye nim nene asem bi wo ha me pesem de tu nanim me wo segment bi e friend anka wo ka wo be ye den segment no say segment no last week the end ba kwa am de beto ho ye oba bi a I don't know the reverend here
oba bia oni be ma see so omo ye young people omo ware in the course of relationship na oba ne hunu say ne fie de sika wo ho be ma ne fie sika ni ho okon oba ne ko papa wo say ne papa mwa omo si omo mwa no okay and oba ne say no me papa we sika be odi mabro so ma ne ware be ma dia me kwa ko wia me papa sika ab de ama be ma na ma be ma no brains no ya adwuma ama na ko nanim no ko wia 100 million de ma be ma say ji fa ko business ne ekoyi a ne onye sika na de akoto ne apae papa chew no ye be ma no so nam say no wo brains nti wo yade e de adwuma sika no ko ye business ma business grumi ma ne bie branches e ma omtem de 100 million as ko ma papa no pa chew na afi de do say samaye we nyina de a wabe do limelight na ma mansan nyina hu say be ma no wa ye e no se ene o me ba no ne tena ya che nti ye ne be ware no be ma emu ni akum oba na ekromfo nti o ngana enra nansande segment e beto ho no o wonte ho kakra na se ene de me fa ne de ne mabo because ene so de wo ho ene de wo ho na mente ho kakra nti we de te ho kakra bi na fa ne so de ne mabo just seconds pe o say ye wade bi o bible de si o bible bi etwa sisi ansa na Kristo aba your prodigal son wo yes ene si ene ho asem na ese ye kan sisi o say dru ba bi no oba no represented the prodigal daughter to his father yes ko wi ani sika o che se wapo waja ajapade na o de ko ekobobra ena owie ye no so no osan disika ne yeden ebre ne ba sa ena papa de ne fom so yeden che no mo medasi ena si twresem no enti odi che ne wie no o se be ma no bra na be yeden e be ye oba no ho ade enti be ma no embunu ye fom de kum o so oba ne yeden o yokromfo e che se be ma ne Satan ya mo no so mewale because bible can say bi o se yo bi wo ho a wale nwale wa asase we so ayitofi bi wo ho a wo nwale da na ebi nso ho nyame adwuma nti na waye wo ho saa ebi nso wo ho a nyankopon na ayeden ayo saa ebi nso wo ho a ndipa bonefo na ayeden ayo saa nti saa brante no ono no aya nkofo na nyankopon na aye won saa no enye so wale wasase we so nti papa ne fa no fom so enye den nche no hu se abrante nti ni abrante no enye se ye wale no yes oba wi ase se o me wale a woman will help him then you get out from his house what you say na say sanity ye was ankrofo no ho anya me bo won se che we say wo bebo ano but wo bo anu wi a wo oba no be you free ne nchen na ono so prepare a place for you in the Bible don't forget to say Psalms can say me say I will prepare a table before your enemies yes e ho na sa asem ne be si de Yakobon kan o tresem bi a David kan bi abem o say I will prepare you a table before in the presence of your heart in your enemies but what you say na say enti sa oba no se be ma ne pam na se wo kwa Awurade Nyankopon be kwa akoto epono e wo saa brante ne nanim saa epono no de wo beto no wo be kwa akoye wedding na wato nsa afra brante ne so onye den omra bi na che say God has prepared you a table in the presence of your that enemy what you say na say ene so God has prepared you in the presence oben top no atamfo anim ku obeye mabuso ye ni adoye ne bedi wanim sa ti be man ye bonsam dia ne die no ne die ni mu odi no okay ene die ni mu odi no ene story ni mu odi no na reverend ni story no papa bi na si so no ne yere tena ase muntie ni obi ohwem bia me pese mo so de ma dwen kire ba one ne yere etena ase abrabom no mo wo mamu mienu okay and in the course of abrabom mo kona na be man asetene mu nye sa ena yade bi bo akora no mo ba no okay a boy and nature say aye your friend is a cancerous disease cancer it's a cancer okay a very expensive now doctor buy no say omu here $3 million okay so within 3 months we nya akora ne be wu okay be man so toni ba no okay ene nkofo bi ye ekokoro no bo na mkate say ya te se oba ne yare woso yo bi wonim ka twi papa o te de ka wura kona bia ne ade ba bi ye kone de ibitimenya be 10,000 okay ti ma wo mu tire kura 10,000 ibitimenya be $10,000 okay enti yanko yakoba kura be ma mu be 5,000 ana yi kura na otim da solve problem ni nyina okay odo ne bayi no so okay be di akire no di akire okono kas ba bi ye kono yenim se ye kono
yenkokum obi a no se an sika na ne yakwa de eyi ne behunu no be yenkokum obi a no se yo no di akire okwa no mko efie bi musikani bi fie no mko worobo ho ko sesa ne japade fa sika ne nyina edi dwane omudi dwane no mu se na oba fe bi ho na ba ko wo mu ye na adwene se opese ono oba ne da ene sikani ne se no me yire se ono ne beda o manim de me ntwema no to share kromfo ba ko no so ne tuo ka sikani no tiskani ne tuo ne ka no na driver ni no so take no di speed ba no be catch him say man kan tire mu se hwe no bia ntutu ana hu oba nanim nto hye oba nanim so no odwane koye no ana omu dwane akwa na police ehia mu shutu omu nyina na driver ni ndi onya ni tididi mu dwane ye okay odwane ye no ana police fo nsa ko so driver ni no sa atam no discanners ko save ne ba no okay ama ne ba ne ye de ko abruchi a ko treat no nto oko ya na e ba chi ne de ko share prison 10 years okay ko dem 10 good years 10 years no pie ye no ba no started life ana started life na ne ba no so ko abruchi ko ye no oba na ne yere no yi no ne yere na film ama ko ye business ama se kakra ba ne nsa sika ba fie no ana ohun se no oba na me ko omu fie ko ye sa abone no na o mamienu okay ana be man su be man na o hwe o mu su be man se o no makunu no okay enti ene oba de obekwa akwakotua o no so ka enti de o hwere no be man na ye which is love happiness and money sir na be man eli oba na na oba ne do no wiye no omu wuwu mu an ye se oba na wakodo no ono so babako kidney afeli nti omo pe kidney fofo ana be man se die maye oba we nti muntie ne o aha na story ni wo no die maye oba we boni amaye oba we nti me donate me kidney ama akwara no se me wukura na ayete se boni a me ye no na metua soka ana o donate ne kidney de ma oba no ba no tie ma oba no be do be ma no mo mutena sa o yeri ni okunu enti we na police ni ba na ogina asem no mu eso oba ba be sra oba no se wakoye kidney transplant oba na be ma ben na etima sacrifice ne nkwa de ama akora na obe pie ma no beto se be ma na ogina ni 10 years ono was be ma we eni kun okunu no boa ne oba na enka obeja be ma na na se nka na ne metra reverend asa asem wodu be ma okunu okunu no owie ye no watima donate ni kidney e de ama obaba ama baba na nko onu so bewu no wa save ne nkwa be ma na okunu no watima save with onu ani kidney e de save obaba wa ohwe me anka be ye den wa anka be ye den reverend wa anka be ye den be da se asem we anu odin no be ma o muntie ni o be ma na okunu no a save ukunu ba wade onu ani kidney at the expense of his life a save oba no reverend ka be ye den be da se asem we dia kwese bisikonu ahahan etase ne banyansafo yes wuntumi swale nka bia keke yes pasasem ne mudo yes from part 1 ebepem part 3 utumu se anoshi edine pa na de tiene se what goes around comes around abiaba bia bedua bia atwa so aba sanete o se beginning na blante no eye bone otua ne bone so ka fi obaye no sanete obaye no betena se dwene hu se no ma we ma ye ne bone makunu patwati ase because one twika na for man kwa kan Robert no kokun se yes ti okunu de den ese meko na mekokutua no so ka one nyankopon hu se wanu no hu afiri ne bone yes now don't forget to say Bible say wunu hu firi bone dia na opa mu ka dia awurade nyankopon de ye dey echew e de chew but mistake oye no say anko ko ba no ho no kese o cheche bibia mu kire no say esi na reverend ka onim say ade we wo ye sure say anko ba anko betie ne me kire wade
sene be ya saa be ma no owu na o donate kidney no so wu ya obinya nkwaje o sa de bia wo ya ye nkwaje na wo pe yes e kan nkwaje a wawu no anya wote ase no yes because wote ase you have life yes the nkwaje baby but when you die e na hwehwe nkwaje na me chese nka oba no ko be ma kwan kura se nka wo de ko donate kidney kura ma aba no na se wa ma no kwan pa tinie yo nka abranche ni nyame ni nka wa ma sanity aba na blabo eti wo na nka ya oba na nka be ye de o me na me ya oba ne dia na nka me te se oni ne kum me kunu no ehun se ewi ase no asembu ho na esi a nchechire mu ho ka me ne betena ase na wa na reality story na ide achire me ubenya akoma pa ahwe nipa a waku oh yeah because ohun se wasan ya ade kese bi a nipa bi antimi nye ene se wasan donate ne kidney nti e wona ye point nti because of kidney na wa donate ama oba wa save ne baba no e life akwese se de wa hwere no ana wasan de abule no e pat what asem na se wa mekun kuna enka oba we yawu wa mekun kuna enka oba we yawu ti asem ni se wa mekun kunu mpo ana oba we ti ase a ko ko bi kwa kunu wondo ne ti no ko nya sa do no nti ono no we kunu de ana wa be hye ho ana wa kire odo de ayeden a kire nti so narrative story ni nyina kire wi na be si asa story we de oba no betimi de be ma no form so ayeden a kire no nti say me I will forgive him simple. Eti wo a wo so hwe me no kire wa adwene on the comment section mesraw just bring your contribution say wo a enka be ye den will you forgive or not for our adwene kire go comment section no sell no before GH the name still remain above for back up and any evangelist Steve and a twin common and common atwitwe bebre Joyce me dey no dey kan me nya bless Joyce blessing asem ya ka bi ene aka bi afa akwantere bone ho ene aka bi afa agrada ho ene aka bi afa your finance minister or na dey o say 15 times na afre ne nyina no ma because sika no ye nim ba bi o me dey afa what I know no say me meji wa ade na me say bra na fa ma ade bra me na wo ma it tells me something say ase bibi nko yi ene say sanity waje me phone fa me phone bra me twen wa na o mpese wo be ye it tells you say ase phone no bibi wo ho a udi sie me nti o mpese me mehunu nti udi sie me o pese o chese o wa lock no wa block no yes o code na de to so no we yi de ne de ato so wa block phone no nti sese kura no de bra na o de chip sie me kura anya adwuma nti o de bra no anya de be yi nti o fe no kura wanya dai omfa na chese wa wiawo yes ono ni so ready no wa wiawo dada o ti asem na say me ti asem pa nti sa na ti ndi pa na minister no no ni say Sebi, oma boy kro no wie dada. Ti asem bia no hobi. Wow. Reverend, last word. The bema atiefo ni. Me da say. We are saying no. What goes around bia comes around. Yes. Radio dwuma ye nyina sanity. Yes. Sebi o sofu bia no ho beka say opese odi nyankopon akira obedi hia. No, entisa. What you say na say? Yes. And intinu se nipa bia wo ho na se wo ya de atwa so hu se one day. Yes. Atembu wo ho ma ho. Aya atembu na e ka se wo ho ma no. Aya na nipa bi nim se bia ye boa. Se wu na oda ho a you see your judgment. Sanity. Yes. There's so hu se one day ube wudi a. Na che say one day atembu e dey. Sanity. Yes. It is we president, we minister, we assemblyman, we DC, we hwan, we sofo, we media, we hwan, whatever. We DJ. If you want to school, put them pa. New school in Yankopon the area say. One call them pa and yashi. And so who say one day, yes, you shall be given an account. Yes, so for Pomba could the assembly back away the cow also me up now. Now, some person will say Ghana and Mumuyo be by air by my young we announce ye we and penny for ye did do matem ye cassette and nothing on minor is bleeding. What in the yard, and I say, I didn't know today. I mean, 1997. JJ Rollins was when he was a kufu. Na Rollins. O Charles half 500 kitu around 1 billion. 1997. Never near fleet. Be this guy with ma. Me say, hey, nice guy with there. I'm say paper no. Say okay. Ya me de kwa chair me girlfriend bi. Unim. Sata no na kwen na paper. Na kwen paper bi 500 paper. Yellow one bi. Kwen na kwen na make. Emududu kitu 1997 no mu try. That time no, when they did do biate. No be biate. But that's it. Because that time no be a right thing. Say obi a right thing na, obi fi a right thing.
Let's say obi right na people will know insult. Oh, you're wrong. Insult. Let me tell you something. When we say a JB awa mo brebi and baka sa rubbish the channel. A jawa mo brebi and baka sa rubbish. What you say sebi obi or drunkard. Come upon so my masa to bomb. To bomb ni be. Let's say a JB a skani ni batem. A skani ban ni na papa. No, daddy. Please. Sikeni bia ba panache. Ba yeni bia ba panache. Da me mama miska ko. Oh, point na. Inti say we accept. Was it? Yeah, papa. Oh, papa. Yeah, titi kuma se plot. Na papa bu ekura se. Eh, tashe. Oh, point na. Ko she ya. Inti say when somebody did right thing. Another person too did the right thing. Yeah, to hear the right thing people. Simple. Because baby I say enipa no eye ade papa send be ya obi so te wo ontimi nkan. So is it right say you to need penifo na taman? Ah masa mama nka asem tro we don't have youth. Tie we have human beings. English word na mo dey what is called youth? Ni tie wo obetimi akọ America akọ ka youth asem. Me see wo dey obetimi akọ America. Ya bi akra timi kire na. Wo dey bi so won say bi fan say bi a wo dey we minister e wo Ghana nti wa yesem aba. Na wo tukun akọ UK. No ko hu broni baba na wa twa ne to ho waso be yes afi de won so waso be nti America ni na kasa broni ni landing ni na ko ye English ni no ono no nka youth asemo obia we are all human beings nti akwada ne se bibi ha na or chance so to make it out or no voice out. Don't be silly. No, Kadadi, don't be silly. Who need right so kwa kwata. In fact, what you say na? I said don't be silly. Because me no me nipa bi am open. Be Ghana hapa ko kachiro mami ana papa don't be silly. Wa po. Me open. Sana me dey ntie. Yes. Because sakrani silly. E dey na we ye o ka silly. Ana wonti dey me che no. Yes. Silly ye broni kasa o. Yes. Se broni ba ka kire ne papa say, "Da, you were silly. Why do you did it?" Because oh my son, forgive me. But I don't do it again. Silly na ye kan no. Ye na ye ntiase. But se broni na so we ti silly na enye yin so to. Also don't be. Don't be silly. Don't fool. Manya dia. Sabi abuwa na den. No, until the person is put you to the right way. But yeah, they are no kind of crab. Also, don't be silly. What you say? Manya rough. And I manya want to say will be a sebi. What to say? No, you are human being. I say will be able to say human being. It's a grand person will put you to the right way. Okay, this is just by the way. You know, Bibia say, yes. Avia Bible Ministry. Yeah. In Chiancomo Bibia, any maturity for you now. Now, me am who can Ubidiaba. Me am to me braba cope. Prophet Peter, a sin and saying, Cardo accident. Na Yamiadum, or what a radinian coupon will recover. Now, to me, Bonnie Bia or Pesa or Cantano. Brana see. Amen. Yes. Amen. Maybe when I can worry. So a reverend can then not carry a deasum. You knew Abema, I wish you speedy recovery. Now, and you free a dumon quadum. Not and when she be said, dear, it means I'm a chili papa. Well, what you let's say any idea. Kafra studio. By the way, and I had a document in the economy. The name still remain above for Bacope. Madam CEO Bacope. My friend is Madam CEO Rose. Said money and India. Was it man? Let's see you what they said money. You don't know. Nidin and a guy named my dad or something. Yeah. Ni Bibia or your piano. Yes, I know how to know. Ni Bibia or your piano was a man. AKA Madam CEO. Oh, not just any nickname, no. The nickname, no, no. One said the emissary one on the one say. See what you man or say. Because I did be on better to be our Peja to the limelight. Nti okuta that leadership skills and you who say indeed Rose. Oh yeah, Madam CEO. And then Mammy Rose, a running uncle for you. See you, and you can see an entrenco babia. To see you, but chow bia or Obi for JCB. That's an ambassador. The name still remain go for back up. God bless you. And 3 things I need from you: subscribe, like, and comment on the show. Bye bye. Sure, Nene didn't know. Madam, see you.